gwake hindi iria bunge ya Senate igakorwo igicirira mutaratara wa kumuhagura gatatu na kana ga kiumia giukite. Maya mokite riri Gachagua atanyitwo gukang'ethanana na aira atatu aria maratanywo gukaheana wira wa kunyita mbaru kuhagurwo gwake, aria nio governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, mwandiki wa ndudu ya maminista Mercy Wanjaũ, undu umwe na murugamiriri munene wa ruhonge rwa KEMSA Andrew Mulwa. Mohoro wa Gunya ni uratuithiraniria ndeto ino. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ng'etheirwo ni kibarua kinene igiri-ini ria kwihonokia kumana na kuhagurwo kuma wabici-ini kiumia giukite, riria bunge ya Senate ikaririria na guikiria kura kuhitukia kana guteaniria itua ria bunge ya bururi kumuhagura kuma wabici-ini. Ithiko igiri hituku wa bunge 282 nio maikirie kura na kunyita mbaru mutaratara wa kuhagura Gachagua kuma wabici-ini. Riu bunge ya Senate igitanywo kuerera mutaratara uyu kiwatho na kuthurima na kuikiria kura. Majority Leader. Kuringana na watho gicunji kia 2/3 kia maseneta 45 nio magirirwo gukanyita mbaru mutaratara uyu niguo gwikira mukonde kuhagurwo gwa Gachagua kuma wabici-ini. Wona korwo ti uguo mutaratara uyu uteanirio na Gachagua thie na mbere gutungata ta munini wa mutongoria wa bururi. Niguo kwihonokia kuhagurwo kuma wabici-ini, Gachagua arabatara kuiguithia maseneta 23 kuregana na mutaratara uyu. Noguo kuima bunge ya Senate na mbere yagirire kuhitukia mutaratara uyu ya maseneta 45. Gaka niko kahinda ga Senate ga gwicukura. Gaka niko kahinda kayo kuonania niyo nyumba ya bata. It is a Supreme House. Yura tukiuga Lower House na Upper House. House Senate yahitanie mathani ithake na uhoro uyu ithuothe tuko tukiadvocate kiatia. Bunge-ini ya Senate Gachagua kang'etherwo na mutamania wa mutaratara uyu ari mubunge wa Kibwezi West Mwangi Mutusi uria ugakorwo akiutetera. Undu umwe na ng'etherwo ni amwe a aira atatu mutaratara-ini uyu ario governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, mwandiki wa ndudu ya maminista Mercy Wanjaũ, undu umwe na murugamiriri munene wa ruhonge rwa KEMSA Andrew Mulwa. One thing I want to assure the country is the Senate is going to do justice in this matter. All the parties are going to be given a fair, they're going to have their day in the Senate. There will be zero complaints after the conclusion of this matter. Muthenya wa ira bunge ya Senate ni irateaniire igeria ria kuba kamiti ya maseneta 11 guthikiriria mutaratara uyu thutha wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kurega kunyita mbaru, noguo gutiga Gachagua moko-ini ma maseneta othe 67. Thank you, Honorable Speaker. As you have indicated in your communication, indeed this is a matter that is extremely unique, that has elicited immense public attention, and therefore, Honorable Speaker, given the mood of the House and especially on the minority side, I respectfully decline to second that motion. Undu uyu urarumirirwo ni itua ria Speaker wa Senate Amason Kingi kuruta watho wa kugiria maseneta othe kumana na kuoha thabari cia nja wa bururi ihinda-ini ria ciumia igiri ciukite. Undu umwe na ararugamia utabania wa kamiti ciothe nja wa Nairobi ari kiria kionekete ari igeria ria gukorwo na maseneta othe bunge-ini. Senate niyo the ultimate. Na Gachagua no akue na agwe gukua na Senate. Na no akue na yo Senate yeketia ihone kuringana na uma uri ogwikatia okumira. That is a court trial. It is not a political trial. Ino ya parliament yana gukuthi, that's a pure political trial. Gachagua erikanite gukorwo no nyiti mbaru wa maseneta kuma kaunti imwe cia gitaro gia gatagati wa bururi ta Kiambu, Murang'a, Nyandarua, Nakuru, Laikipia na Lamu. Igoko wa kiama kia Wiper nao matanyitwo gukamunyita mbaru kiuria kinene arikana ni akahota kuiguithia maseneta 23 niguo kwihonokia. Ngirivotera Kameme TV, njitagwo Mohoro wa Gunya. Na riri ndereti ya kuhagurwo kwa munini wa President Rigathi Gachagua aingirite ikereka ria keri mbere ya bunge ya Senate, umwe wa Kenya aria managunika muno na ciiko cia tha cia munini wa President na uria ni mwendia wa mukawa kaunti-ini ya Mombasa ni ahoete maseneta kuiguira Gachagua tha na kwaga kumuhagura atarikitie itena ria miaka 5.
Asha Chengo agwetete Gachagua ta mutongoria mwendia andu na uritha agitariria ati macemanirie nake kiroko kimwe hindi ria Gachagua athiururukaga kaunti-ini ya Mombasa uria akoretwo agika marucini hindi ria acera tauni-ini itiganite. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi ni uratuhinyiria riboti ino. Riri mutaratara wa guikia munini wa president Rigathi Gachagua na kiano wigirite ikereka ria keri keheri-ini ga kuhuruka Kameme na Waterfront mwena wa Mombasa tugacemania na Asha Chengo wira-ini wake wa mukawa kuria yiro ni kiha kiugo kunyamario kwa munini wa president. Sasa hii biashara yako inaenda namna gani? Asha akaririkana icemania riake na munini wa president uria macemanirie arokete wira-ini wake rucini rwa nduma na kuria Gachagua ahuraga miriungo ya maguru rucini tene tauni-ini no ta uria kwa nakorwo ari huthira yake. Alikuwa anafanya zoezi, amejifunika mwavuli, kulikuwa na mvua. Nikamsalimia, mheshimiwa, habari asubuhi. Akanisalimia, akaenda. Around 3 ndo akaja sasa, akapita. Ilikuwa hakuna mvua, akapita. Alipopita ndo akanambia, habari yako mama? Naambia ni nzuri. Kurigana na Asha, Gachagua ndamunyanyire ni mikarire yake yathi kuria endire kumenya mikarire yake makiria. Kazi akaniuliza maswali, kazi inakutosheleza? Nikamwambia kusema la kweli, hii kazi hainitoshelezi, ni kukula tu, hata na school fees na rent inanipiga chenga. Akanambia, uko na watu wangapi? Nikamwambia niko na watu 3, 2 wavulana na msichana mmoja. 2 anaenda form 1 na huyu mmoja anaenda baby class. Akanambia, kwa hivyo natakaje? Nikamwambia mimi kitu nataka ni watu wangu, naitaka wasome mpaka wapendukie. Karibu hapa. Karibu sana. Habari yako? Muthia Asha agikora akinyitwo geni nginyagia muciini kuria munini wa president aikaraga, meciria make makimucokia na thutha uria acokire guteithika ona kimbeca na akihota kwirugamirira na akiaramia wira wake. Nilivyoenda sasa kona na deputy president, kuingia kwa gate nilihisi kama nimeingia mahali peponi, nikajisi niko tofauti kama wanawake wengine. Nikashukuru, akanisaidia na 100,000. Nikalipia mtoto wangu form 1. Ndio hii pesa nyingine, ndio hii hapa, nimenunua viti. Ingine nimejenga kibanda, nilikuwa sina kibanda. Nilikuwa na nyinyi mtu akunyeshiwa na mvua, customer wangu akija pia nilikuwa na watu wa kukula tu, mara nyingine wanapita wanaenda kwa jirani. Lakini nashukuru Mungu alileta malaika wake. Ona gutwika mubango wa kuhagura Gachagua rio bunge-ini mairo nyingi kuma guku, Asha agataririe gukorwo ari umwe wa aria mararumirira undu uyu na njira nene makiri ihinda-ini riri. Nasikia uchungu napomwona deputy Gachagua anapata anaingia majaribu isikuwa hata, lakini itafanyaje? Sina uwezo kwenda bungeni kumtetea, sina uwezo kwenda bungeni nimwambie jamani, mtu mheshimiwa ana makosa. Na rihoya riake no rimwe, Mungu ndiye atakusimamia kwa kila kitu. Mungu atakusimamia kwa kila jambo. Apiganie nyumba yako, apiganie paka kazi yako. Mungu kuna Gachagua pale popote ulipo baba, usina wasiwasi. Hadi ni Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Tukiugukira riboti ingi ni atiriri tamu ya gatatu ya mwaka wa githomo wa 2024 yerekeire kuinikirira arutani anene a thukuru cia secondary no mathiete na mbere na guteta kumana na mathiri na unyihu wa kigina kia mahuthiro ma arutwo undu uria urugamitie mihango ya o muthenya mathukuru-ini maingi ma muingi. Kuitukira kiama kia arutani anene a thukuru cia secondary, arutani aya ni moretie thirikari irekererie kigina gia ciringi 6,000 hari o murutwo niguo gukinyaniria mihango ya igeranio cia KCSE na igeranio cia arutwo angi cia muthia-ini wa tamu undu umwe na muthia wa mwaka. Hari ciringi 22,224 iria o murutwo thiini wa thukuru cia secondary afati kwamukira o mwaka, thirikari erekereirie ciringi 15,192 mwaka uyu, na uguo gutigwo na thiri wa ciringi 6,000 hari o murutwo.
Kuringana na kiama kia arutani anene a thukuru cia secondary Kesha, Ministry ya Githomo ni yarutire mwerekera kuri mathukuru kweheria muigana wa shiringi 3,850 hari o murutwo, mbeca iria cibatie gwikirwo akaunti-ini ya mwanya ni undu wa kugacirithia miako ya mathukuru, na uguo gutigia shiringi 11,342 cia mahuthiro hari o murutwo thiini wa mwaka. Kunyihio gwa kigina kia mahuthiro ma arutwo gucungiririe thukuru nyingi gwikora haceke ukinyaniri-ini wa mihango ya o muthenya, ari hamwe na kugura mafuku, kugura indo ngurani cia mahuthiro ma laboratories, gukinyaniria mishara ya arutani a BOM oro ndumwe na aruti wira angi thiini wa thukuru, marihi ma thitima na mai hamwe na mangi. Ihinda-ini o riu thukuru nyingi riu itonyete mathirĩ-inĩ ma mamirioni ma mbeca, arutani anene a mathukuru kwa ihinda rĩrĩ makienda thirikari kurekereria thirĩ wa shiringi 6,000 hari o murutwo niguo gukinyaniria meharĩria ma igeranio cia KCSE na igeranio cia muthia wa term kuri arutwo a form 1, form 2 na form 3. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngena wa Waduro. StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi